Республика Таджикистан в силу своего географического расположения гурӯҳи толибон дар ҳудуди афғонистон дар минтақаҳои ҳамсарҳад бо тоҷикистон то 7000 ҷангӣ ва 29 тамрингоҳи низомӣ дорад. фармондеҳи нирӯҳои марзбонии тоҷик гуфт, толибон тасмим доранд пойгоҳи низомии худро аз ҷануб боз ба шимол интиқол диҳанд, ки ба амнияти осиёи марказӣ хатар дорад. این ولایت های سریپول، بلخ، کندوز، تخار و بدخشان می باشند که نسبتاً منطقه های آرام افغانستان محسوب می شدند. раҷабалӣ раҳмоналӣ ҳамзамон гуфт, ҳоло нерӯҳои низомии гурӯҳи толибон 2 километр дуртар аз марзи тоҷикистон қарор доранд, ки дар миёни онҳо шаҳрвандони давлатҳои осиёи марказӣ низ ҳаст. وقتهای اخیر وسایط اخبار عامه بین المللی هرچی بیشتر توجه جامعه جهانی را به رویدادهای اخیر در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان روانه می‌کند. این اساساً به فعالشوی گروه‌های گوناگون تروریستی خوف آور وابستگی دارد. мақомоти тоҷикистон мегӯянд, соли гузашта дар марзи кишвар 18 қочоқбарро аз байн бурданд ва 20 нафари дигарро дастгир карданд. зимни натиҷагирӣ аз кори марзбонони тоҷик дар соли 2017 дар як ҷаласае гуфта шуд, ки дар ин сол дар марз бо афғонистон 31 маротиба задухурди мусаллаҳона ба вуқӯъ пайваста аст. در 2 سال اخیر قاچاق مواد مخدر توسط مرز زیاد شده است. قاچاقبران با راهبلدی پنهانی گروه‌های سلاح‌بدست قصد گذشتن مرز می‌کنند که در نتیجه میان مرزبانان و این گروه‌ها زد و خوردهای مسلحانه صورت می‌گیرد. ин изҳороти фармондеҳи нирӯҳои марзбонии тоҷикистон дар маросиме ба муносибати 15-умии солгарди иҷрои барномаи бомка ё идораи марзҳои кишварҳои осиёи марказӣ садо дод. дар зарфи 15 соли иҷрои барномаи бомка тоҷикистон барои тақвияти ҳифозати марзҳояш бо афғонистон ҳудуди 43 миллион евро дарёфт кардааст. این سازمان برای برگزاری درس‌های آموزشی و به کردن زیرساختارها به ما کمک کرد. در بدخشان نقطه‌های زیاد گذرگاهی پایگاه‌های مرزبانی را تعمیر کردیم و تکنیک‌های زیاد تامین کردیم. این از آن شهادت می‌دهد که ما با این سازمان همکاری زیج داریم. шимоли афғонистон, ки бо тоҷикистон ҳамарз аст, моҳҳои ахир маҳалли даргирии нирӯҳои ҳукуматӣ бо дастаҳоест, ки ба қавли мақомоти Кобул аз тундгароёни кишварҳои собиқи шӯравӣ иборатанд. миёни ин афрод аъзои гурӯҳи мамнӯи давлати исломӣ низ кам нестанд. фармондеҳи нирӯҳои марзбонии тоҷикистон изҳор дошт, ки барои муқовимат бо гурӯҳҳои террористӣ ниёз ба ҳамкорӣ бештар аст.